گشتی جالیه پلتفرم هفبش آری خستن و تفگرین جنان لروجاوا جبو پاراستنا شورشا جن و گارانتی کرنا سوریه که دموکراتیک جبلی ناس کرنا دستوری تا الترناتیف اکیدن تنیه بری هر تشتی ام لبر مزناهی قربانی کو بخوین جن و شهید پیشنگ هاتن نیفساندن یک کولاش خواه کرن پرک و اراده خواه کرن ریک جبومه برزداری دطوینن داکو ام جتاریتی دور خستن بر بروناهی که پیش روش به برن ام وکه ریخستن و تفگر جنان لروجاوا کرد، عرب، سوریان، آسور، ارمن و هر وکیدن پشتراز دیکن کو هر دستکفتی اکی کو ایرو مدپارزه سوزه که دلسوزی یا جبو میراته وان حوالن شهیدن کو امه نهیلن کو وره ونداکرن و تیک بچه افسوز آمه و جاره کدن ام دوباره دیکن دلیمه دیشه و با آگره هر سکه مزن دشوته دماکو ام شاهدیه وحشیتا کو جهیلا همان گریدای حکومت آدمکی و دبینن کریارن هوانه کو همون نرخن مروفاهی بن پیدکن جا آویتنا حوالا میا پیشنگ دنیس جیا جقاطا سیمین به آوائی کی هوانه بربری بگره حیاسو جن برینا کزین شروانا جن اوین پیکرن افاده که اشکره دیکه یا ذهنیت سلفی و سردست آمرن کو به نفرت دهندر خود دحوینه کو آرمان جوان شکناندنا اراده جنا کو تکوشین و برخودانی که مزن دشار لبرانبری داعش ترور تکوشیا برخودانه که مزن کر و بسر کد دخوازن و اراده بشکینن به هولدانه که ببخت آکو جواکه به هدف دگرن سمبولن تکوشین و بدویه بترسینن شبر ویه که جقادا جنا آزاد به هر سکه مزن و به جسارت که خورد دماکو ام به گیانه که برخودانه نتیک چونا نیزی روژا جن نتوی یا حشت آدار دوین ام جقادن تکوشینه جقادن جنا آزاد جقادن تکوشین و برخودانا جنان ام کامپانیا مزن آناف نتوی رادکینن تاکو تکوشین همه دهمی قادن جیانه ده دجوارتر ببه و مزنتر ببه تکوشین همه روش بروش لطواهی قادان دوی روژه ده تایبت ام مزنتر بکن ام جبو مافین خواه هیم بهتر بپارزن و ام جواکا ناف نتوی و هیزن دموکراتیک لبربر پرسیارتی اوان آدیروکی دینن ام داخوازن خواه وکی مافین کو ناین پاشگوه کرن پیشکش دکن داخوازن جنان اوین پاراستنا اشکره و بگمان آد دستکفتین شورش آجن این لروج آوا باکو روجلات سوری و لسرانسری سوری ده سالن شورش به دست خستنه ده دستورا نوده وره مسوگر کرن به جه کرنا تفاهی مجارن کو سیه چله ده لسر هاتیه لحف کرن مسوگر کرنا تمام کرنا پیواجویا انتگراسیون و گارانتیا بجداریا به باندور و سربخوا آجنان لهمی سازین لشکری سیاسی و اداری ده ناس کرنا دستور یا پرگالا هفسروکاتی و پشراندنا کوتیا هری که صدی پنجی ده همی شاخن دولت و حکومت ده وره نفساندن ده دستور ده وکی گارانتیا وکوی و آزادی بیا مسوگر کرن تیخستنا بنده که دستور یا زلال پشراندنا فرمانا هجمارا 13 درباره پاراستنا مافی زمان و چاندی یا کردان ده همان دمیده گارانتیه که پاراستنا مافین همی پیک هاتیان و مذهب سوری به جه کرن آوانی یا چاندی و زمانی وره کرن آوا کرنا کمیته که تایبت کنونرتی جنان آبرفره جبو آماده کرنا دستور کنو یا دموکراتیک و مافی جنان لهمی جواک دپارزه و پرگالا دموکراتی نناوندی آوا بکه پاراستنا کارکتر و آواهی به هم یا هزم پاراستنا جن یه پجه به دستور ده وره کرن وکه بشک بینگهین و یک پاره یا پرگالا پاراستنه و روبرنه به جبو تقدیر کرنا رول آوان یا دیروکی ده تکوشینا تروریزم و پاراستنا نرخ مروفاهی ده وره کرن پابندبونا مطلق قانون جنان ده دستکفتین مافین قانونی ده وره مسوگر کرن اشکره کرنا
چارەنووسا wenda û wendahiyê bi zorê hatine li hemî deran were kirin taybet sûcdar û sûcên ku hatine binpêkirin û li beramberî jinan zaroka û malbata hatine kirin bi edaletekî wekhef were kirin garantiya vegerekî ewle û dilxwaza hemî kesên ku ji hundir û ji derve koçber bûne û kesên bi zorê hatine derxistin ji malên xwe bi awayekî misoger bibe û were vegera wan çê bibe û were parastin. Em bang li civaka navnetewî dikin ku modela rêveberiya xweser û ezmûna pêşengtiya jinan di rêveberiya xweser de weke modeleke azadî, demokrasî û wekheviyê were dîtin û were parastin. Em vê bangê li hemû tevgerên femînîst û li hemû hêzên demokratîk yên cîhanê dikin taybet bangewaziya me ji bo tevahî rêxistin û tevgerên jinan ji bo jinên ku dilê wan ji bona azadiyê lê dikeve ji rewşenbîr, nivîskar, hunermend kesên ku bênaver ji bo parastina mafên jinan têkoşîn dikin erin em bihevrin li qadê têkoşînê li qadên jina azad em ji bo parastina mafên jina şoreşa jina xwedî lê derbikevin û misoger bikin bi vê têkoşînê ji ber vê yekê em ji we dixwazin ku hûn hevpeymana jinan xurt bikin û zexta navnetewî zêde bikin ta ku piştras bikin ku destûreke pêşerojiya Sûriyeke bi qelemê jinan bi hebûna jinan were pejrandin civakekî ku bi hebûna jinan were misogerkirin. Salan e me fêr kirine ku rêxistina me keleha me ye û zêdekirina tekoşîna me çarenûsa me ye. Nekuştin dê me bitirsîne, ne birîndarbûn wê îradeya me bişkîne. Yê ku şoreş çêkirin û rûmeta xwe bi xwîna xwe parastin tenê yê ku dikarin wê biparêzin û taybet pêşengtiyeke ji bo Sûriyeke pirrengî nenavendî jî ava bikin. Bi soza xwe ya bi şehîdan re, bi soza xwe ya bi keziyên hevalên jin re em ji qada tekoşînê, ji qada jina azad bi dengekî bilind em li dijî zordariyê em ê bi hêzeke bêhempa bimînin û em ê hîn bihtir ji bo parastina destkeftiyên xwe di destûra Sûriyaya nû de bi îradeyeke rêxistinî û bi cesaretekî xurt em ê mafê xwe biparêzin û em ê gav de paş de navêjin. Bijî şoreşa jinan rûmet û bedewî ji bo şehîdên jin rêxistin û tevgerên jinan li Rojavayê Kurdistan. Jin jiyan Azadî! Jin jiyan azadî! Jin jiyan azadî!